Parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pun karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise na kajing peteng jongko all Meghalaya poultry supplier and retailer banlum khajna bi an naki kali ki beket ya kisiar bawanra nambar kejela na kabenta ki pajba nong bam do siar hapok kejela Meghalaya ki nong elam jongko seng henyo trap integrated territorial organization Ribhoi district haka pratrik kolalungkot arhajar pesan kila litbu sendan dakador kha sakmat u deputy commissioner ke Ribhoi district kum kajing dawa bantuklar yakani ke kambian kepala le dakati kenhun Shushu hakani ka shiti jingdawa ka seng ka dawaru ba kisiar ki bawanra na bar jong ka jela ki di banlong ki bakot ki bakhia bat ka jingdan kam bandan ka jaka ban pit benya ya ka kot ka khia jong kisiar haswa ban penpoi shaki yo ki hat bawan thiet ki paj ba ka jela Henry kumba kalong shamla don ki doktor ni kinong tre ka tanat veterinary ban khmi ya kisiar ki bawan na bar ki long ni em ban bam ya ki paj ba ki dan pen ban da kinong lum pisabian ban longkum ke kerdop ban pedrung ya kisiar ki bawan na bar tang dak basiu dak pisa to hakane ka singi na kalyang jong ka ito Ribhoi district hi hakane ka singi patrik na jong apjara apsan niliwa ban nila don nila ban kendu edisi henry sinubok ma edisi don hakane ka office nakataw ba kini konkret magijingwan jong presiden la syai apo SCR Henry nakalyang jungi layo perwan bu ya kene ka broadcast ka complain halor ka jinglung pisa bean jong ka all Meghalaya poultry supplier and retailer association aga bidai ba kikalikit siar bawan sport jela Meghalaya aga banak kumpenkan mau yang bisa sin nakalyang jong hitu Ribhoi district ni hakisne meladap ni lawan banbu ikijing ujor raport jong nek office buron jong deputy commissioner breu head jong district administration poga district kejongi pe wat akat tu ngilaap nakalian juga disiplin nom family ai kemsim kano ka action kasai sien pat nakalian jungi wan mentak sini hang ni apa DC tak jing tu wan kendu yo DC yang DC umla bandon akan hang ni station apa jong office kana kalian jungi siap wan bu petang ni ka komplain letter kejongi apa office buron jungi par hak ni ka letter ke jongi ke komplain letter jongi na thok ba ni dawa si sendan ba ya gitu ke bodon kiti ya kaban rong pisa BI ane ki illegal extortion ni la banong ke bakum bala pau di media kilap thai ko bor ha kapal ong haka por lek kemen jit pisa ki high level na ki kalikit siar ki bom ko bang kia kapen pau syai ba tang na kadaw tang lada ki siu pisa ke mod dari ki siar ki bala yak siar ki bapang kiyo be ban rung sok sa kejela kejongi te hato kalong em ke basingan ya ke bam bandi nak kementa kipai no chong kejela Meghalaya ni sinu thu ba Ribhoi district ke jingrung jong gisar de tang sia wat isniang ki masiru kumengi menta bilong bom dayo ke jing Indonesia nak kaliang jong ke di veterinary ke doktor ke expert ke balak ban certified ban pensisya bagi lagi kiba kot kiba kya bagi bebet ya kaban bam hapo jong kejela te ko kham tam lah kini ki por manta kane ke jingle jong ne all Meghalaya poultry supplier and retail association kalawan ra ke jing kham tam ki khun samla jong gedong gathan kham tam ki po gedong Ribhoi ki jongi kejela ni borok koi hak kham tam hakane ke por manta ka ba hiran kayok kakat kan kata sibun ni samla kebanian lagi jong dicat dah ke lai po hajar kini ki association ki sim sikali kamut sakat nopat kidang yo nong saka eipat ke profit ke bagi kun samla jong ki persang baniang halaki jong ki kejat nak menta ke kamai ke kaji te kumta si sendan nak kalian jongi ngi dawa nak sorka lengba jong u disi don borom jongi baka district administration kariban pensange si sendan itu ki breu ki ba jumlian ya ke ban krong pisa bean hapo sorok na ki kalikis yar bat lada kane ka kam sange ni khot ni wer ni pha ka kubor sa baro ki
kikun jong kabri nya trip udah ni kejing klik nak mentak future jong kayok kakot jong kejelah berok ke waiba lada ka district administration bang sarkar kim sim ke senjam ya ban penduk pendam ni kiti bri ke ba sekarang pisabi an hito kan har samadan nak mentah banyak percaya ki bat ngin pen pendapat di gelat lada kan ni kam sesok kejing kan lengba dau kolam ngin pen benar ko kubur jing yakhi nak mentah penduk pendam ni kiti kam ngilak ong ki kam lum pisabi an nanti kam tu kam team jong kan association ka ba kam yela de ka all Meghalaya poultry supplier and retailer association hapo jong ka brief yatep ni maham ju repi lada film sange kene kam kahito hi kalau long balak rek meniat semadan nak bentar kita ba jong kerja ini Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentar ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai